Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Neri, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda kadendenak, iso ni Talyo. Agpada kami asaan ang nakaturpos iti panagadal mi. Nupay kasta, aramidan mi ti kabaalan mi, tapno mapasayaat mi ti biyag mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Neri. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Bakit? Anya ti plano yo kantalyo, Neri, anak ko. Anyat kayat yu asawan tatang. Anya plano? Kano nga kalaysa kayo? Dayta ka di. Saan pa'y nga ita, tatang? Kano nga raw? Makatawanan nga agdindin na kayo. Kat saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Agurnong kami pa'y tatang. Amoyo mat. Agpada kami asaan ang nakaturpos iti panagadal mi. Narigat ti agbirok iti natalgad at trabaho, tatang. Uray simple laeng nga kasara. Tinapatag kat legal ti panagdinayaw. Dumteng tulat ta ka di, tatang. Yapurayo Anyan tulangan ti panunutan ti sabali at tao. No makita dang agdindin na kayo. Kat saan kayo gayam ang nagkalaysa? Kas nakunak itayon, tatang. Dumteng tulat ta. Agtrabaho kami pa'y. No makaurnong kami, di mabalinan nga agkalaysa kami. Mabalin matan nga agsikugak. Narigat nga ti agpamilya no awan pa'y ti usto nga urnong, tatang. Kumusta ang ni tatang mo dyan, Neri? Nasaya at mat. Busy iti garden na. Nasayat mat nga rin kasta. Naimbag man, tadi na imbaga nga agnad kay Jay Balayo. Amo na adito'y sentro ti ayan ti oportunidad para kanyak. Aywan gayam. Sang kadakamat na kitdi no kaano ta kanung agkalaysa. Anyang iti imbagan? Imbagak nga gurnong tapay. Maawatan na nga ta. Wan. Awan mat maramidan tayo. Masapul nga gurnong tapay. Narigat no agga po amin iti utang ti kwarta gastusan ta. Hun agurnong tapay bakit? Saan anala ka ti agpamilya no awan ti ustong urnong? Agpabak ng tapay. May ninanang mo dito'y boarding house tay-tay, talyo. Apay ka no? Anya ti imay na imbaga? May dimawat iti bagas, ta naibusanda ka no. Ay, una yan ni nanang. Agraman bagas, umay na pa'y dawatan dito'y. Apay akas tamatan ti panagsasaom iti inam. Saan ka matasigo da kasta Masikuranak launa yan, bakit? Anya man ti pakasikuram. Ay, naikatak iti trabaho ka. Anya? Nagapa kami ngamin iti may sa katrabahwak. Kasano nga rudan dayta? Pagtrabahom ngayon, kasano ama kaurnong ta, no awan mat trabahom? Saan mat nga umanay ti sweldo kapag biyag ta? Italamanan anak ka umay ka dito'y balay Neri. Kasapulak ti tulong mo ita, friend. Anya ay aklase ti tulong ti kasapulam. Agbuludak kuma iti kwartam no adda. Pangaramatam iti kwarta. Inayon may iti puunan mi, friend. Manulaang ngamin ti kwartami, kat naikatan ni talyo iti trabaho na. Ay, kanayon matan ang maikat tinubyom iti trabaho na, friend. Dayta nga rod, friend. Isuan na pagsaritaan mi nga agnegosyo kami laengan. Aglako kami man iti tinuno. Aywan mayat dayta. Ipadasyo ti agnegosyo. Anyat amuyo. Amangan no linyayo ti agnegosyo. When friend, ipadas mi man nga agpaiso. Ay, narigat matlaang ngamin ti agaplay iti mayat at trabaho no awan nalpas sa kurso. O sige,
Pabuludan ka iti 5,000, friend. Ay na, agyaman naklaunay gayam. Dakkelan day ta atulong mo kanyak. Inam abulan ng tinegosyo yo kanitalyaw, Neri, anak. Adamat siguro ornong yaon. Adamat basit, tatang. Kaano nga raw, ngagkalay sa kayaw. Ni tatang mat. Kalay sa tisang kay bagana. Aguray pa'y matata manayunan ti urnong mi. Plano mi pa'y ngamin ti agabang iti pwesto. Jay nalawlawa ko matatang. Ado nga minan ti suki mi iti tinuno ija sentro kat. Lukas ta, awan pa'y nga raw. Saan kayo pa'y kayam ngagkalay sa? Saan pa'y tatang? Nayunan mi pa'y ti urnong mi. Simple abalay ti sumarunong nga iurnungan mi. Tapno saan kami amagastusan iti abang. O sige, no anya ti plano yo, makamo kayo. No lakit di ta pagsayatan yo. Kumusta nga iti lakad mo? Nakasaritam ka di ti akin ko kwa iti abangan ta pwesto? Wen, mayat gaya mi jay. Nalawlawa, ken adu ti lumablabas at tao. Asideg pa iti boarding house apagabangan ta. Ti kuna ti agpapaabang, kat mabalintan nga agyan ijay. Tadamot balsit kwarto ijay. O di may mayat manhan. May salaangan ti abang abayadan ta. Katun makatibid ta pa'y. Kaano nga rod nga umakar ta? Inton sumaruno alawas pa'y. Agrepir da pa'y kano. No kastoy kumakanayon. Makaurnong ta dagos. Ket itisan nga agbayag. Bumak ng tantumat. Saan tan nga agparikot iti kwarta? Numayat ti taray ti negosyo ta. Dito'y gayam tinagakaran niyo, talyo anak ko. Unanang, nalawlawang amin ditoy. Sa bagay mayat mo. Ado ti customer yo. Isungarod anang tangdan kami iti dua kadwami. Nudad duma, ket mapilaan kami ngamin, nanang. Mayat kit di No ado ti customer yo, adun tumer ti malako yo. Dagos abumak ng kayo anak ko. Oh, nanang. Ada kayo matgayam? Wan, may kula pinasyar ni talyo nga anak ko. Ha? Nadamag ko ngamin nga makar kayo. Iso na panunot ko ti sumarungkar. Ay, wan nanang. May mayat ditoy. Nalawlawa. Ay, amangan kit din umabisin kayo. Ada tinuno ija kusina. Mangan kayo lata ija. Tani, busy kami. Neri, siya kung timakamu ka ni nanang. Tumulong kakit din ijay. Talyo. Adamat tan ornong ta. Anya nga ta no gumatang tamad tan iti balay ta. Uray basit laang. Tinapatid kat santan nga agabang. Ay katuna. Ala, mangkita ka no adda for sale dita. Kasaritak to ni Jessica agayam ko. Sigurado nga damo na dayjay. Wen, bagaan nak to no adda. Okay. Ahon gayam. Rumwarak inton madamdama. Sa dino ti papanam? Iti ayan tigayam ko Kasangay na ngamin ita. Asino nga iti kadwami nga aglako iti tinuno inton madamdama? Adamot dagiti tinangdanan ta. Isudan ati kadwam. Di bale, talo kayo mat. Kabalan nyo day ta. No kasta, adagaya man budget yo. Kaasi ti apo. Adamat basit gayam. Kasaritak to ni Insan Lilia. Ilaklako dati balay da, tag-migrate da kanumat ijay New Zealand. Manungay ti pangilako da. Day ta tijak pa'y sigurado. Ipadas to atawaran. I-text kanto no anya ti makunana. Sige. Urayip ti text mo Pilyam tay balay nga asidag ija pwesto gayam. Wan, ti balay nga asidag itinagabangan nyo idi, iso day jay ti balay da. Sa dino abanda ijay, friend? Jay nga'y blue ti pintor na. Mapan mo tulangan kitaan no saan ka abisi. Ag-text saktukan ka no makasaritak ti kasinsin ko.
Kaano laang idinaglako kayo iti tinuno. Ita, nakagatang kayo mutan iti balayo. Manumat atawan anagan-anos kami, nanang. Kasla nagpartak ah. Mayat tinapili yo abalay. Simple nga mayat latamag. Isumat tinakayatan mi iti anak yo, nanang. Aywan gayam, jakmet makita ni Talyo. Awan met ijay paglaklakwan nyo iti tinuno. Awan ijay? Awan mag, Di ba kada na itay kat umuna? Taado ti simmangpet nga ituno da. na, agdamag akadikan ka, no nakitak ti anak ko ijay. Awan ijay kunak lang arudan. No na bartag. Ay, apong, Mm. sa dino tinaggapwam si Katalyo? Ay, akwa. Di talaeng. Sige, hindi Nasayaat ka di ti kastangar aramidam, ah? Ti kunam kanyak kat tumulong ka iti trabaho, ngam sa balim at gayam tinagturungam. Ay awanan, nalipata mo ti responsibilidad mo, gaputa at da kwartam kasta? Ay, dakas ka di ayan wagin juyak mat. Dakas ata sobra matan. Di ka matan matatao dito'y balay. Malawan. Dakas no dakas. At least, naging juyak mat. Ay natalyo aya. Eh, Jak amo na niya ti kinkinan mo. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta matan ti ugalyam. Oh, kumusta kayong tatang? Nay, di mo matimbagbaga nga agawid ka ita, anak. Agbakasyonak pa'y dito'y balayo iti dua nga aldaw tatang. Kat kasano nga di negosyo yo. Imbilin ko pa'y lang kadag iti tinangdanan mi tatang. Nitalyo nga Jak amo no sa dino tinapnapanan na tatang. Anya, apay adi mo amaw. Santo pa'y ngagpakada kanyak day dya tao. Saan mo tasigo da kasjay? Nagbalbaliw laang iti nakaigam iti kwarta. Anya, No siyak ti mauma, talaga sinaak day jay tatang. nay. Ininutan na maragpatyo na iti arapapyo. Ngam kastamot tan ti mapaspasamak. When takas na kunak itayon tatang. Dakkel tinagbaliwan ni Talyo, sipod nakaigam iti kwarta. sa dino tinagapwam neri. Apay nga ita kalangan nagawid. Anya ko matibibiyang mo. No sikat yada papanan na, okay laang. Ngam no siyak ti rumwar, nagadua sa om. Apay, anya ti itang tangsit mo? Ha? No kastoy matlaang akanayon. Nasaysayat mo agsinatan. Diwan, sina no sina. Anya ko maita. Kukwam ti negosyo ta, kantoy balay. Kukwak mat ti urnong ta. Sa urmat ano kasta? Basta, kukwak amin ti savings ta. Dakal tumat lang ti maurnong mo, ta kukwam nga ron ti negosyo ta. Ti urnong ta, kan ti motor laang ti kukwak. Di mon kontraan ti kayat ko. Sige. Ngam pangaasim Tapumanaw kan dito'y balay, itamat laang. Wen! Pumanawak itamot laeng. Di ka madanagan. Agim pakiak itamot laeng. Talyo! Talyo! Rumwar ka dita! Anya tar aramidam dito'y balay si Kanere. Ni Talyo ti kayat ko ang makasarita. Adda date da itinobya na. No kasta. Pudno tinadamag ko. Diyaka mo, no anya da itanadamag mo. Ngam ko na ti anak ko. Sika tinangisinakan kwa na. Gaputadakkelan tinagbaliwan ti anak yo. Manipod na kaigam iti kwarta. Nawanan ti baga ang pumanaw kan. Di ka giskandalo dito'y parangan me. Makabulanan sipod nagsina kayo iti anak ko. Kan may sa, at damot lang ang nobya na. Awanan ti gapuna nga umay kapay lang dito. Nagsina kayo matgayaman ka ni Talyo, friend. Kaano pa'y? Nasuro ka na makabulan, friend. Apay nga italaang anaamuak. Apay nga in sekreto ang kanyak.
Aging gait. Jak maaklon nga awan kami. Nasakit tinakam ko. Tay di imbagak ken kwa na nga uray agsina kami. Ketwan adagos ti sungbat na. Saan mat akas jay ni Talyo idi friend. Tunggal aga pa kami ket ay aywan nakpay. Ay, anya ngay nga ruad. Talaga akas ta. Dakkel tinagbaliwan na. Sipod na kaigam iti kwarta. No saan kami siguro ang nagnegosyo? No awan siguro tinaigaman na a kwarta. Saan siguro ang nagbaliw ti ugali na? Ngum no saan kayo ang nagnegosyo? Tung palbiag met nga agrigrigat kayo. Ay, friend, aklunam laengan asaan ada kayo tinaituding para ititunggal maysa. Nagamam mo kayo laeng. Tapno mapasaya at yu tibiyag titunggal maysa. Duwa na tawen tinapalabas, sipod nagsina kayaw ken talyaw. Narang ay metten ti negosyom. Awan ka din ti planom a magkiasawa anak kaw. Awan pa'y tata. Nay, kitam narigat ti agmaymay sa itibiyag. Kasanukan tulaangan numatayak. Ni tatang mat. Makiasawa ka kumametten. Nobyo tupay kat awan tata. Day ta asawa lakit din. No kayat mau adda iritoken ka. Anak ti karuba tayo iji probinsya. Ni tatang mat. Sana na masapol nga aramidan nyo dayta. No para kanyak, dumteng tulat ta Kumusta kan, Neri? Anya dera aramidam dito'y balay Talyo. Dua atawan na di ka nagpakpakita kanyak. Naggapuak iji pwesto itay. Ang awan ka matijay. Kas makita mat, madama ti panaglabak. No okay lang kan ka. Kaya't ko kumamanan ti agdaton. Anyat ko nam? Kaya't ko ti agdaton manan kan ka, Neri. Dinak man ang awan akasta, sika Talyo. Puno ti bagbagahak. Pagbabawiyak ti naramid ko kan kaidi. Pasensya kan. Ngam awanan ti mariknak a panagayat ken ka. No awanan ti ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Anya tiya'y nadamag ko, friend. Napan ka no ni Talyo, ija balay mo. Anya nga itimbaganakan ka. Kaya't na ti pakisinublian kanyak. Anya? Naibos ti kwarta na dayjay. Isu akayat naman ang ti agsubli kanyak. Ay, wan. Nakita nga ro diti na minsan. Nakakaasi ti langana. Wen tain sugal ken imbabae na ti kwarta na. Day tamat lang ti makagapo. No apay ajak kayat ti makisinublian ken kuana, friend. Narigatan. Amangan no dinak tumanen am mo no makaiggam iti kwarta. Ay, narigat at talaga ti kasta, friend. Angam, sika no anya ti desisyon mo. Sigurado, adimon kayat ti makisinublian kan kuana? Talaga saanan, friend. Trauma ti impay dayjay alalaki kanyak. Kat jak ipalubos, amanayunan pay dayjay at trauma. Saan ako na nakisinublian pa'y kinitalyo, Mr. Lonely? At dalatamat dagiti nagdaton kanyak, ngem saan akon ang nakirelasyon pa'y. Impa may saklangan ti atensyon ko iti negosyo. Awan matlaangan ti planok a makikalaysa. Tati panagriknak, ket awanen tinamnamak ken ayat. Gapo ta 41 kon. Alakastan ket agyaman nakiting kay panangidrama iti pakasaritaat. Tuy pagayam mo, Neri. Agyaman akmet pagayam Neri iti dayti apakasaritaam. Ala, adaken ka. Nuan niya ti pangedeng mo. Ngam ti makunak. Ubing ka pa'y met iti tawan mo a 41.
Ket no adaman, ti sumangbaypay asabaling ayat, aket tingiti nga manaimbag. Daytay awan to ti pagbabawyam iti udina. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Neri. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken sound effects, Roger Riferzo Ramirez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan aninita, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Addaan akon iti anak, ngem nalidayak, gapu iti yaadayo ti amana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ninita, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakasagana ka mga ikalaisakan ka, Ninita. No di nak ko maginundawayan, sa anak ko maanagsikog. Ninita, Kagurgura ka. Saan kan ngagpakpakita kanyak? kayat ka nga ikalaysa. Gaputa siyak ti amatiin inawam. Saan ka kayat? Awan maitad mo anasaya at amasakbayan kada kami. Ala, pumanaw kan. Umadanin ti panag-abroad ko iti Japan. Kayat ko mga kalaysata. Sakbay ti flight ko. Imbagak matan asaan ka kayat? Ala, pumanaw kan. Kaasimot ni Aldrin. Nakalidliday anasabat ko dita paraangan nyo, friend. No di nak ko maginundawayan, di sa anak ko maanagsikog. Agpada kayo anabartet, iti day di agundaway. Simurot ka ni Femi abakla. Kat nagiinom da kada Aldrin. Kasta ka matan. O anya, nabartet kayo, kat naturog kayo iti silid ni Femi. Babawi ko na si Murot anak inom idi kada kwadra. Nagayatan nyo adwa ka ni Aldrin, tinapasama kada kayo. Iso adi mo ko naan, aginundawayan na ka. Masuro na. Amom, no siya kumatikayat ni Aldrin, sumbata kun adagos, paikalay sa akon kankwana. O, di si kanti makikalay sa kankwana. Kayat namin atakderan, tinapasama kada kayo. Diyak kayat ni Aldrin. Sige, makaamo ka. Ngamti makunak. Amangan nagbabawi kanto. Ngamin, nasingpat ni Aldrin. Uminom laang iti arak no daytay adda mangawis kankwana. Kang runaan na, naggagat nga aggarden. Uray man. Makamu ka. Narigat mo't ano pilitan da ka, no talaga adi mo kaya. Anya ti kaadam dito'y balay dino. Imbaon nakakadi ni Aldrin nga umay makisarita kanya. Apa ikalay sa akan kwa na? Saan? Imbaon nakamang idagas ka dagito'y prutas a ginatang na para kan ka. Saanen anas kan? Diyak kayat dagiti itad na. Ang mga no ipurwak ko amin dagita ijay bakras. Anya? Neh, madimot ati kasta. Naglastog kan no kasta ti aramidam. Nangina dagiti prutas. Ngam ipurwak mo kit din ijay bakras. Asino nga min tinag ko na nga umay nakikan iti prutas? Kasapulam ka no nga road, tagdadagsen ka. Saan ko akasapulan dagiti aggapukan kwa na? Ninita, uray di mo kayat ti kasinsin ko. Basta awatam ko dagiti itadnakan ka. Ngamin, iso ti ama ti sikug mo. Uray awan sikug ko. Ibagam kan kwa na. Alipaten nan nga iso ti ama ti sikug ko. Anya? Apay ka di akaguram ti kasinsin ko. At damat lang nga na. Saan ko nga rod nga iayatan? Uray saan mo nga iayatan. Rumbang kuma, anasaya at ipakitam kan kwa na. Uray jak makikita ti kasinsin mo.
Iso nga ibagam kan kuana, nga uray saanan nga agpakpakita kanya. Una, nukasta ti kunam. Sa bagay, saan asika ti kayat ko apara iti kasinsin ko? Ngamin, nagalas ti ugalim. Manginom ka lang arudan a babae. Ambisyosa ka pa'y. Anya? Damag ko abak ng alalaki ti kayat mo apakikalay saan. Sige aguray ka itibak ng amayat ang mga sawakan ka. No, adda. Iti dayta nga ugalim. Awan lalaki amayat kan ka. Anya? Masikog ka lang amin kat. Isu akayat na ka nga ikalay sa ni Aldrin. Ngam no saan? Ay, iti anya aga po nga ikalay sana ka. Aga-abroad gayam ijay Japan ni Aldrin. Kat umada ni gayam ti flight na. Anya ko man? Apay ka di adi mo kayat ni Aldrin. Kita man. Aga-abroad. Mairanod kayon do iti sweldo na no bilang. Basta, jak kayat ni Aldrin. Iso ti ama ti sikog mo. Uray pa'y. Basta, saan ko akayat ni Aldrin? Ti kumaanak mo ti panunutem, nanita. Ti masakbayan ti anak mo. Uy, damag ko anak kapanan ni Aldrin ijay Japan. Farm ka no ti trabaho na ijay. Anya ko man no nakapanan? Pauitan na kanto lakit di ti kwarta. Dakkal ti sweldo da ijay. Di uray saan. Apay, di mo kaya't apauitan na ka iti kwarta? No adda, di adda. Ngam no awan, ayos lang. Ay, sayang ni Aldrin. Imadayumotan. Amangan no makakita ni ti sa bali. Anya ko ma? Awan bidiyang ko. Nanang! Aganak ako. Anay ko. Anya di ba pas masabakkan ka? Aganak ako, nanang. Anay ko. Ay, mabitlaan. Inak mangayab iti pangiluganak kan ka. Ta ipanda kay di ospital. Lalaki ti impas ngay mo, Ninita. Karuprupa ni Aldrin. Maragsakan ak taaddan apok. Ninita. Ay, nakapagpas ngay kamat gaya man. Uy, ni baby. Nakaturog iti abay mo. Anya tinagan na. Awan pa'y. Diyak amo ti panagan ko kan kuana. Ipasurot mong tinagan ni Aldrin Wan ngagpayso ni Nita. Kanunungak ti inam. Ipanagan mo tinagan ti amana. Naamuak anak kasangpat kayaw na manipod ospital. Iso nga imayak. Uwan, kabsat. Kumusta ka, Ninita? Nasaya at matata. Imayak. Takayat ko asarong karan ti apota. Kabsat suleng. Kaya itid ko ti kwarta para iti ubeng. Hindi mawag ni Aldrin. Kat nasa una amangilasinak iti para iti ubeng. Ay, ikat na saya at launay no kasta. Ninita. Uray saan mo akayat ni Aldrin. Bay amlat ta kuma amang iti kwarta. Para iti anak yaw. Ay, uwan, kabsat. Ay, husto laang dayta. Ta sino kumati makatulong kanininita para iti anak da. No di ni Aldrin matlaang. Ta isulakat nga rod ti ama. Wain, agipaw itlat na ni Aldrin para iti ubeng. Nagbiiti pa naglabas ti aldawan niya. Kaano laang idinagpas ngay ka. Ita, agmaysan atawan ti anak mo. Wan nga rod, friend. Naimbaglaangan tada ni nanang agaw-awir. Tapno makapagtrabaho aklat na. Kat, kumusta mo ta ni Aldrin? Ada ka di pala sa portana iti anak yo? Wan, amin ngititid na, ibang bangko. Diyak gasgastusan, tausaran to ni baby inton agadal iti kolehyo. Wan nasaya at na itangar aramidam. Kat among kadi, pampanunutak, no aging gangata ita, kat kayat nak nga ikalaysa ni Aldrin. Anya ti, kaya ta sa wanday ta. Naamiris ko, anasaysaya at no adda mabangunan ni baby nga ama. Ay, idi ko mapay, anak kaamiris ka.
Dinagkalay sa kayo kumasakbay ang nag-abroad. Wan nga rod. Bidot ko, Grace. Ngam sapay ko mga rod. Tani baby ti pampanunutan na. Barang iso ti inspirasyon na iti trabaho na. Sapay ko mga rod takasta. Kat aramidam ti amin Tapno saan ang makalipat ni Aldrin. Isend mo dagiti videos yu iti anak mo. Agpapintas ka. Tapno napintas ka iti video. Kasla mabaina. Sige, siya kung timang video kada kayo. Ta isend ta ka ni Aldrin. Oh, anya. Kaya't mo itanti kasinsin ko. Taado ti kwartana. Sana kasta. Puno mat. Hindi adda dito yung Aldrin. Di mo kayat. Gapo tawan makukwartana. Ngam hindi nag-abroad. Kat pau-pauitan na ka itinawadwad. Kaya't mo matan. Aklonak dino. Ngam sa baliitan. Pampanunutak ti masakbayan ti anak ni. Iso nga amin nga ipaupuit ni Aldrin. Ibang bangko. Diyak kaya't amaungaw. Ngamin, ang mga nudumtang to ti gundaway adina kun pauitan. Ala nasayaat no kasta ti aramidam. Nagbalbaliw akong dino. Ti pagsayaatan itan ti anak ko, ti pampanunuta. O Aldrin, imbag tadda oras mo ang nag-video call. Kumusta ti anak ta? Katurturog na laang. Mabiit laang tariingat. Saanen? Aldrin, sorry iti kalabos Amok anasair ka, gapo kadagiti imbagbaga. Pakawanan na. Ngam adoyak latta nga gururay kan ka. Naamiris ko nga mingi na kunam idi. Anasay-saya at matlaang, nudwata nga agtinulong para kini baby. Awanan yaman na kanya akong tinapalabas. Ngam, andan kaya na yat ko. Ha? Iso tinakariknak itipod nung hayat. Ngam di kagdanag. Tas saan ko abay-bayan ti anak ta? Aldrin, Bayat nga dak diti abroad. Nawadwad lata ti ipawid ko para iti anak ta. uwan. Pagyaman aklata, gapot amom apanunutan ti responsibilidad mo iti anak ta. Dakala pagyamanak dayta, Aldrin. Ay, sayang. Apay ngay akas dyan ni Nita. Rumbeng ko mga impagpagapo ni Aldrin iti anak yu. Ada kayo la ko mga agina ti adda iti panunot kan puso na. Diyak mamabalaw ni Aldrin, Grace. Pinakitaak idi iti dakas nga ugali. Sayang. No kumataing manugot ka nagkalay sa kayo. Sakbay ang nag-abroad. O di mayat kuma. Kunaan talatan, asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Ay, sayang talaga. Ninita! Umayak man! Ni- Ninita! Ni dinuwat dayta. Mabiit lang ang tayo nakpastrakan. Umay ko lang ipakita tila dawan ti girlfriend ni Aldrin. Oh, kitaan nyo. Oh. Nan, kita agman. Mm. Napintas Kasla Haponesa. Husto ka. Naamam mo na dayta ijay Japan. Nasingpat ka no dayta. Kan bak nang dapay. Nasao ka no kan kuanan ni Aldrin nga da anak na dito'y Pilipinas. Kat ipatpatuludan na iti sustento. Kat, anya ti ko na dayta Haponesa. Okay ka no kan kuana. Tumulong pa'y ka no amang tad iti suporta. Talaga? Nasingpat ka no nga minday di Haponesa. Managtulong pa'y. Oh, Ninita. Anya ti makunam. Nasakit man kanya. Gapot amariknak nga ay ayatak ita ni Aldrin. Ngam, awan mabalin ko. Naragsak iti dayta Haponesa. So naragsakak matan para kan ko na. Ay, na yun. Masair ka itan, Ninita. Hanggang anyangay nga road. Kat sinayang mo ti kasinsin ko. Anyangay ita. Nakasarak iti nasingpad. Ken napintas Haponesa. Pagyamanak laangan. Si dadaan lata ni Aldrin amang tad iti sustento iti anak ni. Nasakit matgayam nanang. At dan kaya ayat ni Aldrin iti Japan.
Ket, anya ngay nga raw. Nanang. Tinapatag, saan na abaybay at ti anak yaw? Nanang. Saan abali At kanayon mo't amang ipatulod iti kwarta. Saan ka amarigatan para iti anak mo? Ngam apay akas tayo tirignan. Apay na sakit. Ket, anya nga rod ngay. Apay asan a pinanunot ni Aldrin dagiti imbaga ni di kanya. Ana saysaya at no kompleto ti pamilya para iti anak mi. Katang tinulong kami adwa para iti anak mi. Anak, Adda nga ta posibilidad na ngagsubli kanyak ni Aldrin, nanang. saan ka amang namnama? Nang runa ket napintas ka nasingkot ka no di Haponesa akaayan ayat na. Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. Oh, Aldrin. Nasaya at nag-video call ka. Kumusta ka? Nasayat, Matt. Kumusta ti anak ta? Awan parikot kan kwa na. Pasensya kan ka nakaturog na anak ta. Awan parikot. At tanto ipatulod ko akwarta. Sa kanton ti makam mo. Agyaman nak Aldrin. Oh, kumusta kayon iti kaayan ayat mo Haponesa? Pasensya kan, Aninita. Ngam talaga nga agayatakin ko na. Nasingpat ti pamilya nagapuan na. Into nagkalaysa kami. Agnait kami ton iti balayda. Ket tumulong kami to amang imaton iti negosyo dagiti dadakkel na. Sige. Sapay kumataag na nayon tiragsakyo. Numay papan iti anak ta, jak baybayan. Ket urayam ti panang ipatulod ko iti kwarta. Kastapay, bye. Sige Aldrin. Katagyaman nak. Bye. Aldrin. Apay anapat patagkan ka ti kayan ayat mo ngam ti anak. Apay. Nagkalaysan da Aldrin ken ti kaayan ayat na ije Japan, Mr. Lonely. Ket ti pagyamanag, saan nalata baybayan ti anak mi? Takanayon nga agipatulod iti kwarta. Nalidayak, gaputa naladawen, idi nakariknaak iti ayat ken kuana. To'y pagayam mo, Ninita. Agyaman ak pagayam ni Nita iti daytoy apakasaritaam. Kunaentan saan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa kini Aldrin. Ket kas iti kanayon ko nga ibagbaga kadag iti dadduma, ipamaysamlata ti atensyon mo iti anak mo. Nang runa taubing payunay. Pagyamanam, ta saan latta a makalipat ni Aldrin. Ket addalat tatulong nga agapuken kuana para kada kayo nga agina. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad di tinagan Aninita, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nelia, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga isalaysay ti kapadasak iti biyag, barang makaibati iti basit nga adal, kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Nelia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naimbag ngagsapam, nanang kwa napintas. Hmm, Mabalinti umay. naimbag mo't nga agsapam anak ko. Ay kat umay kalata Ala, sumrag ka. Agyaman ak nanang.
Amo kapag tugawandak, hanggang uray saanen. Ket amok nga amo yulatan ti kayat asawon to igam ko. Oh, adto iti pagbalunan, nanang. Kunak to, pay kat. Bagas manen ti umay mo ibaga. Apay, naibos manen ti bagas nga inted ko. Kat kagudwat ka banday, jay. Ay ket manumat lang dayjay ngay nanang. Alakit din, ikanda kon iti bagas. Angam no adda pa ipasurot yu asidan, ay ket mayat manen ah. Anya, ay na, agnakam ka kumamutin anak ko. Duan ton dagiti anak yo, ngamawan pa'y natalgad a pagsapulam. Apay ti pagbagasan, Nelia, bakay. Kitkita amat manayin. Kagat-gatang ko lang iti bagas tayo, hindi na panalawas. Basit manen lakay. Imay nagdawat jay anak ta. Nagado ti inala na. Jakmat nga rod mapagkadkadan, tama asya anak mat. Ay, anyan ni Jomel nga anak ta. Kanon to nga taayang agnakam. 2 taon ti anak da iti asawa na. Ang magpadadamait asaan pa'y anagnakam. Wen nga rod lakay. Ay, ngam saan talat ta ida aliwayan na bagbagaan. Isudan tumat laang ti agbalin na nakakasi. No kanayon akas jay ti aramid da. Oh, agmano kan ka ni Lola, Lilet anak ko. Agmano Lola? Ay na, nakaayat at talaga da ito'y apuok. Ala, sobra kayo pa ay. Ala, tugaw kayo pa ay. Inak mangisagana iti merienda tayo. Uray saanan, Lola? Imay kami ka ni Mami. Gaputad ako makidawag. Anya day ta apok. Ala, ibagam lata, bareng kabaelak nga ipaay. Kasangay ko ngamin inton Sabado, Lola. Kayat ko kumatidakkel a cake. Spaghetti. Kan salad. Awan mo't igatang damami kan daddy. Kasta ngagpay sunanang. Awan mat nga minatalgad at trabaho mi ka ni Jomel. Sapay masikugak manan. Mabalin ka di, arigaluan yu laengan ni Lilet nga apuyo, kadagiti kayat na asagana. Ngam, Amok asaan nyo ang mapagkadkadan ti apu ko yun, nanang. Sige, Lilet anak ko, kiss mo ni Lola, tapno saan na makapagkadkad. I love you, Lola. Namnamak ti regalo minton birthday ka. kuha apok. Sige, kita no anya ti maaramida. Kwan, saan mo't ngamin anawad-wad ti maganganan siyak. Iti panaglaklakok iti natang. Kaputabasit mo't laang ti pwestok. Kita no anya ti maaramida. Amok ang napatagkada kayo ni Lilet, nanang. Iso nga amok nga ipamuspusan nyo ti amin, para iti apu ko yun. Oh, at ti kape yo, nanang. Tatang. Agkape kayo pa, kabayatan ti panaglutok iti armusar. Sakman ti agluto ita, tawan mo't serak ko. Ay, agyaman anak. Lorito anak. Ay na, napyapay ken ka. Tadan natalgad a panggedam. Idinto tati kabsat mao ket awan masno papagsapulan na. Wen nga rod. Iso aparikot ko lakat nga rod ita ti umadanin a kasangay ni Lilet a kaanakam. Adu ngamin ti kayat na asagana. Ngam awan igatang dagiti dadakkel na. Iso asyak ti pagkidkidawan da nga agina. Ay na, baybayan yu adagiti dadakkel na ti mangiremedyo iti dayta, nanang. San nga amin nakiddawen da kada kayo katipayo? Itidyo met amin nakiddaw da. Iso ana irwamdan nga agdaw-dawat latan kada kayo. Saan mo't kitday anak ko? Maasyanak lang amin kadakwada. Iso apat gaklat na tikid daw da, basta lakit di adda. Nanang, makikape ak mampay. Naibos ngamin, ultimo kape ije balay. Ala, ingkalatan mang timpla ije kusina. Tayin na ko naglakaw.
Masapaak ang mapanaglakaw tapno makaaduak. Ay katuna, nanang. Ay, hewan gayam, nanang. Amok nga agururnong kayo. Para iti igatang yo iti sagana. Itong kasangay nilelet nga po kuyaw. Saan ka day? Kwa anak ko. Makitan to, no magatang ko amin dagiti kidkid dawon na. Gaputa nagyinginamot ngamin dagiti kayat na. Nasaysaya at kumangamin no ipakaawat yuken kwa na. Asaan tayo pa'y akabailan nga ipaay dagijay akidkid dawon na. Saan tayo mat nga rod abak nang. Ay na. Amok, nanang. Kung kunayo lang dayta. Ngam amok nga ipamuspusan yo. Nga ipaay dagiti kidkidawan. Ti apo ko yo. Mala, agtugaw ka, lilet, apok. Ada na patag nga ibagakken ka. Wani lola, ngam, anya ka diti ko na yung ay bagayo kanya. Kaya't ko mga ibagaken ka, nga amangan no saan ko ang magatang amin nagitikid-kid dawom asagana inton kasangay mo. Agorang ngamin ti kwartak. Idinto tadwalaeng nga aldaw kat kasangay mo. Anya? Apay ngay lola? Apay ngay? Nay, lilet, apok! Agsubli ka dito'y Agsarsarita tapay laeng. Lilet! Baybay amon di apong bakit? Masapol ang maawatan na mo't ati sitwasyon. Gaputa saan tayo matabak nang. Ay, ang mga no agipulong ni Lilet iti inana. Ang mga no pati ni Jumel kat agsakit tinakam na. Ala, di mon panunutin day tabakait. Duatan to ang makisarita kadakwada no bilang. Masapol ang maawatan da mo't ti sitwasyon tayo bakit? Oh, at iti paggatang yo kadag iti masapsapol yo dito'y balay, nanang. Pasensya kayo na. Basit lang da ito'y. Gaputad damot ngamin baybayadak alun ko. Imbag tulaang aninton malpas ko. Agyaman na kanak ko. Apay analiday kayo, nanang. Kasangay nga medyo ka anak ka, minton Sabado. Ngam jak pala nakaurnong iti para iti sagana na. Apay nga minapagparikutan nyo day, nanang. Bayaan nyo adag iti dadakkel na ti mangipaay kadagita. Ngam siyak nga men ti pagkidkidawan na. Kurang mat nga men di urnong ka. Angam anyang harod ngay kat saan tayo matabak ng nanang. Bayan nyo, kasaritak to nililit. Ay, inaramid kon dayta anak ko. Ngam nagpasugnod laeng ni Lilet. Nalabit ang nagpulungan day jay kadagiti dadakkel na. Jak kayat nga darumso aditay pagkikinawatan. Ay, anya maten. Saan mat ngamin nga agsalo kag dagiti dadakkel na? Mangnamna madalatan kada kayo, nanang. Adda kamot gayam, Loray, anak ka. Wan, kat amuyo ka di, akas talaunay asangit ti apo ko yo, gaputa pinabainan yo. Pinaayo tinamnamaan na asagana, awan asiyo iti apo ko yo. Kunaklakit din no pudno anapatag kada kayo ni Lilet, ngam saan matgayam. Talaga ngamin, adimi kabaulan agatangan ti kayat na asagana. Ti kunayo kit di, imot kayo. Ay, saan kumamot akasta Pangasayo tamaawatan niyo kumamot ati sitwasyon. Basta, nasakit tinakam ko. Manipod ita, saan ko napalubusan ni Lilet nga umasidag kada kayo? Tandaanan nyo dayta, nanang. Nangag ko ti panagsarita yo kiniipag itay, nanang. Nangag mo gayam. Nangag ko ti panagsasaw day di alori kada kayo. Nagpadaandan kini Jumel. Anyamot ten dagi nga agasawa. Masapol asaan da nga irwam ti anak da iti nagarbo apan nagbiag. Gaputa saan da mo't abak nang. Jak kayat aday to'y laang abanag tinitay pagkikinawatan. Iso ako yugandak. Mapantayo iti balay da Jumel itamat laang. Pagsasaritaan tayo ti maipapan iti da ito'y abanag. Delia bakit? Bumagon ka pa'y. At tuyin ti kanam. Mangan katap no agimbag ka. Ay, awan gadas ko amangan lakay. Inton madamdaman ton.
Ay sana mabalin na di ka mangan. Mangan ka oray basit laeng. Tagtumar ka iti agas mo. Ay, di dan umay dito'y balay. Maikawa aklaunay. Kaili kon da jumela lakay. Talaga agim mura dana. Gaputa pati iso. Kat saan mo tan apulos ng imay dito'y balay. Di mo pa'y lapanunutan ida. Masapul ama amiris da. Nga isuda ti ayan ti biddaw. Saan mo't ama bali nakanayon nga ipilit dalatan ti kayat da. Manong Loreto, Mabalin ka di agsarita ta, ading ko. Manong, Pastor ka na. Napatag ti kayat ko apagsaritaan ta. May papanday to'y kininanang. sige Manong. Sumur ka pa'y nga rod, tagsarita ta. Nakalidliday ka manen, Nelia, bakit? Umisem kamot ngamin, Isu asaan ka nga agim imbag, gaputa ka nayon ka analiday. Ay, kasano kumaga umisumak. Kat amok agumurgura kanyak da jumel kan ti pamilyana. No apay ngamin asaan tayo anagbalin abak nang nagasawat ang tumot ide. Adita nakaturpos. Ay na, di mo lagi pang tinapalabas, bakit? Sa nabali ka data, ta nagtinulong talata. Nakapagturpos kumamot ni Jumel, no sana nang asawa adagos. Uray kumamait no nakatumpong iti babaeng amuna ti makuntintaw, ang saan mait. Ta isuro dakit din ti anak dangagkid daw iti di takabailan nga ipaay. Ay, wen nga road. Sapay la ko mata makaamiris dan tumot laeng. Ngala, ta ituro ko man pay. Nakapsotak pay laeng ngamin iti panagrikenak. Hawan bakit? Ang mangan kapay nga umuna. Tapno agimbag kamitin. Tabanog kan stress mo la dayta kuna ti doktor. Ay, siya kon ti agluto lakay. Naimbaga ko, napigsa ako. Sakpay laeng bakit? Ala, yung kapay lagi na na ijay silid. Ayaban kan tulat ta inton makaluto ako. Ay, malagip ko lakay. Itati kasangay nililek nga apo ko ta. Agluto ka man iti pansay. Tama pantayo ije balayda. Anya, ag mamangano di da kan tumot lapad anunan ni Jay. Ag sakit to man ang tinakam mau. Kailiw ko nga minan ti apo ko ta. Kaya't ko kumanga ikan iti sagana na. Nga oray pansit laeng. Kumusta kan, Lola Nelia? Kiss ka man? Ay. Kailiw kan, Lola. Ay, kailiw ka na yun, apok. Ay, ara ko upan ka man. Pastriganda kami, nanang. Nadagsan to'y awit ko apansit. Dito yan nga agselebrar to'y apuyo. Tapno makabawi kami. Unag pa'y sunanang. Ah. Ket pakawanan da kami kuma. Ay, nakaragrag sa kakita, anak ko. Pakawanandak nanang. Siyak tinang sugsug kadalilit kan Jumel. Tapno guraan da kayo. Saan gaya manasaya at tikas jay. Ay, umay kayo. Umadag kayo man pa'y. Kasta agpipin tayo, gaputa iso ti rumbang. Nadamat ginatang ko a cake. Uray sana dakkel, nga mapag-iso kada tayo. Tinapatag, at the cake ni Lilet, itakasangay na. Ay na, agyaman akunay, Uncle Loreto. Okay lang nga sana dakkel ti cake ko. Tinapatag, agkakadwa tayo itaakasangay ko. Ay nakaragrag sa ka talaga. Bala, husto daytan. Intay kat mga anayin. Naluto ko, untay inuragak a karnit baboy, ija amyanan iti agsapa. Makitam lilit. Nagadumad gayam ti saganam. Malangarod, intay mga nain. Madi apagurayan ti grasya. Naurnos kami matlang as nga pamilya, Mr. Lonely.
Nagsalukag dagiti agasawa a Jumel ken Lori para kadagiti anak da. Ita, naragsak kamin. At dametten pamilya ni Loreto ket naragsak da. Da Jumel ken Lori nang ipatakder da iti basit a negosyo da. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Nelia. Nelia pagayam ko, sana dakes asuportaran tayo dagiti anak tayo. Ngam laglagi pen tayo kumaakanayon, nga amin analabes, ket makapadakas. Ala, nasayat met, tanagnakam met lang da Jumel, ken ti asawa na. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Nelia at taga Pangasinan. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga analisa. Adi na kayat apadakamat ti lugar na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakababain la kumanga inak ibinglay ti pakasaritaak. Ngam naguyugoy met ti riknak amang isalaysay, tabarang makaibati iti pagadalan, wenno pagulidanan, dagiti padak adumdumheg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Analisa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Umay kayon, Hana. Melay, agpakada kayon kinitatang iyo. Anak ko, para mutlaan kada kayo na ito'y nga iadayok. Kaya't kayo nga ikan itinarimat ang masakbayan. Ngam apay ang masapal nga umadayo kayo. Adamo trabaho yung saan ka di? Wan nga ron, tatang. Saan ka kuman nga umadayo? Gaputa sigurado akailiw da kanto. Talaga adyak kumakayat ti mapaniti adayo, anak ko. Nga masapol nga agsakripisyo tayo. Tapno matunoy tayo dagiti arapapyo. Dimi ngamin kayat, amay pada kayo kada kami kininanang yo. Nga agrigrigat. Agan-anad kayo nga ron ije abroad tatang. Kan agawid ka kumaadagos. Wen, Hana. Agadan nadak para kada kayo. Analisa, bakit? Di mo ko mabaybayan dagiti anak ta. Ikarit day ta, Edward Lakay. Kat agan-anad ka kumakanayon iti papanam. Balonam ti pamatag mi a pamilya. Napan ka din iti pagadalan dagiti apok, Analisa. Wan, tatang. Oh, napay analiday ka. Maikawa ka kaday, iti kaawan ti asawa, may ti denayo nga agiina. Kasta ngagpaiso, tatang. Awan pa'y makalawas, nanipod na panidi abroad ti asawa. Ngam kasla nagbayag unayan. Maawatak tirik naman akaw. Ano may talaang dayta? Gaputa saan kayo pa anairwam? Panunutem laeng ngayon, aparamot laeng kada kayaw. No apay anagabroad ti asawam. Wan, tatang. Kat agyamanak iti kanayon nyo apanang palagip kanya. Ano sakpay laang ti makitang danyag ba? Naimbag to laang no makapawitan ti asawa. Sa anak tumat siguron amarigatan. Nay, sa dino ti papanamana, kaslag dardaras kami. Ay, kwa, Mang Robert. Inak ilabad iti kawas da Mrs. Acosta di taabagatan. Inayabandak ngamin iti kalman. Gaputa nakabakasyon ka no tay katulong da. Kasta ka di. Aglablaba ka gayam.
Amangan no kayat mo asikan tumutang titang danak, amang ilaba ka dagiti kawas mi kaninana. Jak ngamin masangot ti aglaba, gaputado ti trabaho. Mabalin lata, Mang Robert. Talaga asaan mo ang masangot ti aglaba. Gaputaado dagiti negosyo nga asikaswam. Ay na, addan nga agminarti kinapintas mo. No kasta nga umisam ka, ana. Ah? Ay, sige Manong Robert. Panawan ka pa'y dito'y paraangan nyo, ah. Maladawak nga minan, amapan ijay balay da Mrs. Acosta. Oy, Analisa. Liklikam dayjay a Robert. Napakla na palikero dayjay. Amangan kitdimat no makurso na daan na ka. Awan mat siguro ti kayat asawan ti kasdiyaan na ibagana, tatang. Ngamtap no awan nga agpaiso ti masao ti tao. Liklikak laangan ni Mang Robert. Dahit ti kasayaatan nga aramidem balasang ka. Mabitlay nga. Idasaran ka ni ti kanam tamok amabisin ka anapan nakilaba. Ay natatang, syaklatan. Kabaulak ti mangisagana iti kanak. Agina na kayukit din. Agawaan nyo ti agrubuat, Hana, Melay. Ang mga numaladaw kayo iji pagadalan. Uy, nanang. Ngam na sa papaymot. Madamdama kaming to na mapan. Nanang, saan ka di pa nga imawag ni tatang? Inkarina ngamin nga umawag. Tay ka no video call, tapno makita tayo. Uy, ngagpaiso, nanang. Kumusta nga tamot na ni tatang? Duan alawas, sipod nag-abroad. Ngam saan na tayo paymat nga inawagan? Ang mga numakumikum laang ti amayo, anak ko. Urayin tayo latan ti awag na. Sigurado nga umawag tumot laang dayjay. Gaputa kailiw na kayo. Uray siyak, nanang. Kailiw ko ni tatang. Agawit ko man. Anya? Sana mabalin nga agawit latan ni tatang, ading. Ay, umay kakitin. Mapanta ni pagadalan. Idagaskan ijay Romeo. What? Kanday ta, dagiti laba, mading ana. Basit lang. Ang umjak amin kayat ti maurnungan iti mamurngan. Iso kayat ko mailaba adagos. Sige, Mang Robert. Di ka madanagan. Labaak na imbag dagiti kawas mo. Agyaman na kading. Ti imak manang. Pasensya ka, nana. Ang umjak kon malapdan tiriknak. Nagpintas ka ngamin. Amom, hindi pa lang agkurso na dakan ka. Saan mat gayam nga agpalaba ti kayat mo, Mang Robert? Pasensya kan. Ngamjak kayat aguliban ti asawak anapan nanggad iti abroad. Para kada kami a pamilyana. Ngam ato ti kwarta. Tulungan ka mang paadal ka dagiti duang anak yo iti asawam. Huston! Bastos ka mat gayam? Ah. Jakon kayat nga ilaba dagiti kawas mo. Ditakan! Ana, mabit lang! Nay, apa yan na nakaw? Kasla makakaungat kami ta si Mangpet dito'y balay. Tatang, bastos mat gayam day di Amang Robert. Amuyo ka di anagdaton kit din kanyak itay. Idin to taaglaba ti kunana anangayaban na kanyak ijay balayda. Anya? Ay, di mit kunak ngamin aliklikam day di ataaw. Angam napan kalat tagayam. Ay gamala, baybayamon. Basta awan dakes ngay naramid na ka. Awan mat kit di tatang. Saan kanto na mapmapan ni di balay da intun sumaruno, ngayaban na ka? Wan tatang, talaga asaan ton. Anya ka no tinapasama kiti apaw ka, Analisa. Aba akila ti panagsakit ti tiyan na. Bimtak ti appendicitis ni Hana, tatang. Ha? Kadak kala kantidad ti kasapulan. Ay, Pangalaak nga iti kasdi kadak kala kantidad. Mariribukan na. Anya nga iti aramid. awagam ti asawam Saan pa'y mat ngay mawawag, tatang? Tsaka muno ka sa no makontak ko. Anya? Ay, andamat kit di basita kwartak. Ngam sigurado nga agkurang da itaw eh. Bayam, inak umutang ka dagiti kasabagyan tayaw. Siya kung tagremedyo, tatang. Bantayan nyo ti apo ko yun dito ospital.
Ana, apay ngagsangsangit ka. Adda ka di parikot mo. Ibagam nun niya ti parikot mo. Ang mga numatulungan ka. Sigurado ka kadi matulungan na kiti parikot ko, Mang Robert. No ibaga ka masapul ko ti dakkel agatan. Gapo iti pan nakaopera ti anak ko. Pabuludan na kadi. Una, apay kidinasan. Ang sakbay na. Umay ka, mapanta di tabalay. Ija ti pagsaritaan ta, may papan iti bulbulo ng agatan. Umay ka na. Sumrag tayon di tabalay anak ko. Asibayan kan. Akyaman nanang. Angam, apay nga agsangit kayo lata. Uy nga rod, nanang. Naimbag mata ni ading ko. Saan ka di? Unyag paiso, Analisa. Awan meten ti sarday ti panagsangit mo. Sipod na opera ti anak baw. Kung amin tatang, maragsakan naklaan. Gaputan na operan ti anak ko. Kinakaawid tayo pa yan dito'y balay. Balang arod. Sumrek kayo na. Tapno makiinanan ti apo. Hello, Lakay. Kumusta kayo dito Pilipinas, bakit? Apay nga itaka lang nga umawag. Pasensya kan, bakit? Nadadahal nga min ti cellphone ko. Inuray ko pa iti damo a sweldo. Tapno makagata nga kiti cellphone. Kan, adan ipawit ko nga allowance yun. Kastamatan ni tatang. Edward, naopera ni Hana iti appendicitis. Dakkel agad tinagastos mi. Ngam di ka madanagan Lakay. Nairemedyo ti amin. Kastagahan din na pasamak. Pasensya kan, bakit? Diyak inggagara na putet ti komunikasyon tayo. Bayan, inton sumaro na pa nagpawit ko. Bayadam ton tinapulot mo, ha? Lakay. Wen, mawatak bakit? Ang mga nuad na interest na bulod mo. Gamsa na bali. Mabayadan tayo maglaan data. Alam bakit, ha? Pagpakadak pa eh. Istrikto nga min tibos mi. Di na kaya't nagigam kami ti cellphone. Agan-anad kayo dita. Sige Lakay. Agan-anad ka mat dita. Bye. No amom la ko ma. Nakarkaro pa ng interest tinabulod ko ang kwarta. Saan ang kastoy ti salitaan tamang Robert? Ti saritaan kat maminsan laang saan nakastoy at tunggal ag kasapulan ka kat ayaban na. Aniya. Pues, saan nakas jay ti kayat ko? Relasyon ti kayat ko. Saan kat amaminsan laang? Naglaing kameten? Ana? Anya, ngamdyak kaya ti makirelasyon kan ka. Naipitak laang iti sitwasyon. Iso anaramid ko ti kasjay. Ay, atak ti asawa. Kadyak kaya tinapasamag iti nagbatan ta. Nukas na karod. Ibagak iti asawam nga adda relasyon ta. Takitag lang no di na kaisina. Managim bubukod ka, Robert. Bagim lang ti ammo mapanunutan. Agbabawi akiti kasjay nga inaramid ko. Awanan mabalin mo. Kaya't mo manunusan. Matirelasyon ka kanya. Gaputan o agkad-kad ka. Ibagak iti asawam ti kinagulib mo. Anya. Nakaragnagsakak unay, Analisa, bakit? Kalpasan ti dua atawen, nakabakasyon at maglaeng. Kailiw kayon kadagiti anak ta. Lakay, mabalin ka di asan na kami napanawan kadagiti anak ta. Amangan nga minuadan tumanen pasama ka sana mapakpakadaan. Kabailan ta daytoy, bakit? Masapul nga isaganaan ta ti masakbayan dagiti anak ta. Apay,
Saan mo ka di pa yan nabayadan ti kwarta? Nabulod mo idi. Nabayadan ang lakay. Kat sobra-sobra pa iti bayad na. Matlagayam. Apay nga ron ngagsangit ka. Umay ka man kiti bakit. Kailiw ka. Saan? Hindi nakalakupan. Ay, ayat ang kaunay. Ngam saan ako na may kari itinadari sa'yo panagayat mo. Kat nakasagana ak no nyaman tagbali na pangatang mo. Apaman amay putnog tinaramid ko. Anya ti kahit masawan. Pangasim tayo palawag mo. Saan ka maawatan? Damag ka. Isalaysay ko tinapasama. Kabayatan ti kadam iti adayo. At na kayo mat nga agasawa. Sobra kayo, pay. Sigurado nga umay kayo agyaman, gapo iti panang tulong ko iti asawa. Hindi nagkasapulan una iti kwarta. Ayop Edward. ka. Saan na pa ng tulong ti inaramid mo? No di kat panang iruruman. Ano Pumanaw niya? tan dito, Edwin. Amangan no maisag makalaang lakay. Sakbay a pumanaw ta. Daytoy bay! Nagturad ka na ng danog kanyak! Tapno'y bagakan ka, Edward! Nakirelasyon kanyak na asawam. Ito tipod no. Nagbalin abangungot kanyak ti kasya na pasamak magopay. Iso adyak kabalan atong palbiyak. Kat paspasuro taklatan kan ka. Katusto ka. Utang ko kan katipan nakaopera ti anak ko. Ngam nakabayad akmat siguron. Nasursurok pa'y siguro tinaibayad ko. Daytoy ti ibagakan ka. Saan ada ito'y apasamak ti mang perdi kada kami. Gapotag pimpin natag kami. Husto ti asawak. Kat iti kano man. Di na kaminton mariribok. Impudnok iti asawak ti napasamak Mr. Lonely. Impagarup ko no marakrak ti pamilyami gapu iti biddot anaramidak. Nga magyamanak iti Diyos, gapu tanaawatan nak ti asawak, kat saan anadadael ti panagtalek, ken napintas alinnangin mi. Ita, nagsublimanan ni abroad ti asawak, kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Analisa. Analisa pagayam ko, dayawin ka. Gapu ta na itured mo nga impudno iti asawam tinapasamak. Ala, sapay la kuma. Tad-ad dapay atumibker ti pinnatigyo nga agasawa. Tapno mataginayon ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Analisa, adi na kayat apadakamat ti lugar na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Gino adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumamet apay drama ti pakasarita ken ayat. Ket sapay la kumata makaipaay iti liwliwa ken adal kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Gino dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Leonor, saan ka kumapalubusan nga agabrod? Ngamjak mat kaya ti agbalin a selfish. Amok akayat mo launay ti agabrod. Agyaman nak tamaawatan na. Sika at talaga ti the best boyfriend. Ngamin, suportado nak iti amin na kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka. Ipaay ko amin na pagragsakan.
Basta tong palam titulagan ta. Promise. Ano malpas ti dua atawan na kontratam. Agawid ka, tagkalay satan. Uwan, di ka madanagan. Agtung panak ititulagan ka. Itulod ka nga raw din. Rabiin. Ang mga nuberbero kanda ka ng gibalayo. Sige, mapantangarudan. Uray sigan. At dapat trabahom inton bigan. Kaano ti flight ni Leonor? Inton Sabado pare. Itulod mo ka de. Natural. Amon pare, no siyak ti sika. Saan ko palubusan? At da pa nagtalag ko iti kaayan ayat ko pare. Saan mo maibaga ti gasat pare? Kasano, numasulisog ijay. Sana kas na iti kaayan ayat ko. Uray kita. Kalpasan ti dua atawan. Agawid day jay. Kat agkalay sa kaminton. Okay, makamo ka nga road pare. Itan sa di panangitulod mo kanilyo na saan ay anak kaw. Wan tatang. Kas makita yung mat. Agrubrubuat akon. Ay, may mayat ko man o nagkasar kayo nga umuna. Sakbay nga agabrod ni Leonor. Kurang ti ornong mi tatang. Iso a pinalubusak nga agabrod ni Leonor. Tapno manayonak pa iti ornong ko. Ken tumulong met ka no? Para iti magastos. Into nagkasar kami. Oray simple laeng ti kasar. Sana kayat ni Leonor ti simple, tatang. Maminsan ka no laang mata mapasamak iti biyag na ti agkasar. Bala ah. Isaw, no isaw ti kaya na. Alang araw din, tatang. Patuloy akon. Ang mga numaladawak pa'y. Mala. Agat nanad kayaw, iti panagbiyahe yaw ah. Kasano agpakada ako man. Anat ka kumaka na yun, ha? Kailiw kan tulakit, di. Uray si kamat. Agan-anad ka akanayon. Kailiw kan tungat. Alam da ito a rosary. Dahito iti salaknib mo, iti ipapan mo iti adayo. Kaya ti kakararag ko, asapay lang ko ma. Tamaya dayo ka iti paggan. Agyaman na. O sige, patuluyot nga rodan. Ang mga numakasangit akpay. Kat agbabawi ako nga ag-abroad. Mabalin ka dimat nga agbabawi ka. Ano? Mapan ka nga rodan. Hi, good morning. Good morning, Matt. Damag ko nag-abroad ni Leonor. Wen, intulod ko iti Sabado. No kasta, nawayakan. Anya ti kayat mo asawan. Mabalin mo ti sumurot kada kami no at the bar happenings. Kuha. Sanak lata makasurot. Kasapulan ngamin nga agurnunga. KJ ka talaga. San, Matt? Ngam awan lati hili ko iti kakasta. Agawid aklangan. Taginanak. Padasam tumat ti sumurot kada kami. Uray maminsan laan. Kumusta kan, mahal? Mailiwakon kan ka. Okay, akla ang mahal. Mayat magtitrabaho titoy. Nasayat nga rod no kasta. Saan ka unay agbambanog dita, ah? Kasi kaswam ti bagim. Narigat ti agsakit. Nang runa kat agmaymaysa ka dita. Wen, di nakpakadanagan. Laglagi pa mo ospital ti pagtrabahuan. Amok day ta. Ngamrumbang lang apalagipan ka. Uray mo si ka ang nadagti sa lunat mo. Saan ka nga agin inom itinasangan, ha? Amumat akagurak no aginom ka. When nurse, saan nga ginom iti arak? Imbag man, tada ka na nakaw. Sa anak-anak kalutaw, tada nangayab kanya ka nag-birthday. Isa, pasensya kan tadyak naglutaw. Apay manan naginom kayo, tatang. Eh, Makapadakas iti salon at yo ti arak. wala tay, suday tati, bagbagakan ka ti, kayan ayat mo. Musahan na madin, no, sagpaminsan. Maday, no, balay lang tanti ayan mo. No, di ka rumwar nga happy-happy. Hay, maburyong ka. Ngam saan lang mat nga arak ti mabalin amang paragsak kada kayo, tatang. Anya pa nga.
ibagamban. Apay, sika, di ka masikuran. Balay trabaho lang tantehan ba? Di ka paya galiwaksay. Maday no, kasta barok. Tatang, No, sakti sika. Happy ka ba? Ulay, sagpaminsan lang. Pare, agaw-awis ni Eloisa. Birthday na inton umay alawas. Hintay wag happy-happy. Pare, amumat asana ka mapapaniti kakasta. Uray italaeng, pare. Pagbigyam ni Eloisa, ta birthday na. Pasensya ka talagan. Sana ka makaumay. Ay, talaga apaayom ni Eloisa? Kasaritak tulangan inton madamdaman. Talaga anaruam ka na kanayon amang paay kanya-kanya, Gino. Kasla saan tayo magkakadwa? Amumat asana ka mapapaniti inuman, Eloisa. Sapay ako matamawatan na. Okay, saan abar ti papanan tayo? Ijay balay ti papanan tayo. Ijay ko nga i-celebrate ti birthday. Siguro, saan nakmatan apaayan. Sige man lang yan. Tapno awan may bagbagam. Gino, agriing kan. Nagawid amin na nabisitak. Kabaalam ka di pa, ha? Saan ko nakabalan? Tegawid. Ha? Agrig-rigos di pa nagkita kay Loisa. Sige, asibayan ka. Tama panta. Iti kwarto. Ito ka na maturog. Talaga, saan ko nakabalan ti agawid? Pasensya ka na. Sana kami na naram nga uminom iti arak. Okay lang. Ano? Tumakder ka to mo nagtaiti kwarto. Aday tanti ka, amak. Agindakan. Pasensya ka talaga na. Okay lang. Kunakmet. Among ka di, Gino. Napayagan nga agayatakan ka. Apay nga minasanak. Apan-pansinan. Amumat nga dan kaya nayat ko, Eloisa. Saan kayo pa'y mata nagkasal? Isungag tapay namnamak. Siyak lang ti ayatem, Gino. Ay ayaten ka unay. Anya ti kayat asawan da ito'y Eloisa? Mama, apay asimrot kayo saan kayo nagtuktok? Sino da ita lalaki? Apay nga adda dito'y kwarto? Mabalin ka di, Mama. Rumor kayo pa'y laang. Ala, agbado kayon. Katurayon kayo ijay salas. Eloisa, kasano da ito yan? Anya langan ti ibaga ni mamam kadata. Saan ka nagbutang? Awan mo takas na. Baro ka, kan balasang akmat. Ngem addan ka ayan ayat ko. Amumat da ita. Kasano nga rin tinapasama ka data? Alangan mo ta dinaktakdiran. Niya. Kayat ko ang makasao dagiti dadakkel mo, sika lalaki. Masapol atak dram ti anak ko. Ngem, ma'am. Pinilit na klang ti anak yo. Addan ka ayan ayat ko. Anya? Ita tanalpas mo ti kayat mo iti anak ko, kas takit din ti ibagam? Nagawan ka babain mo? Dito'y pa'y mismo apagtangak. Pasensya kayon, ma'am. Ngem damagan nyo kumapay nga umuna iti anak yo. No anya tipod no anapasamak. Gino, adda na pasama ka data. Naalam mo ti dayaw ko. Iso apang maasim ta ikasarnak. Kayat ko akasao dagiti dadakkel mo, lalaki. Ikasar mo ti anak ko, tanlo saan, dakas ti mapasamak! Dakalan ti tiyan ko, Gino. Dandanin ti panaganak ko. Ngam aging ka kadita. Sanak pa'y anasurusuro nga ayatan.
Di nak mapabasol, Eloisa. Aramidak mo ti amin, Gino. Tapno maayat na klaan. Ngamnam na maak, ano maipas ngay kun ti anak ta. Maayat nak tumat siguro. Asawa kan. Katawanan ti maramidak. No di sursuruan kang ayatan. Ngam ikan nak kumamat iti umno apanawan. Urayak day ta, Gino. Kat saan to apulos nga agbaliw ti panagayat ko kan ka. Nay, nakapasyar ka man, anak ko. Kahit ko lang ti agdamag kada kayo tatang. Duan atawan ni Leonor iji abroad. Rumbang ko managawidan. Bye-bye amon ni Leonor, tada nasawam. Kaya't ko lang nga maamuan no nagawidan tatang. Sigun iti damag ko. Nasakit tinakam na, gapo iti nadamag na apan nakikalaysam. Kasta ka di tatang. Kapay di mo pala nalipatan. Kinapod no na. Nasursurok matan nga ayatan ti asawak. Gapo ta nagsingpet kanyak. Masyanak pa ikan kuhanan no daduma. Bugbog kawak. Ngam as-asikasuan naklata. Saan nga reklamo? Sana nasaya day ta anak ko. Makapadakas iti masikaw. Tiyag saksakit tinakam na. Di kay madanagan tatang. Manipod ita. Bumawi ak iti asawak. Isumatan ti asikasok ita. Uray para man lang iti anak mi. Una, taputot mo ngarod ti sikog na. Pasensya kan, Gino. Saan ka nakariing anasapa? Apay asikat ang lutluto. Rining nakkumaa, ta siya kun ti mangituloy iti lutlutwam. Agtugaw kalat ta ditan. Manipod ita. Kaya't kamata na pagserbihan. Tadakailan ta tiyan mo. Agpaiso ka di ti bagbagam? Apay, di mo kayat? Kayat ko Kayat ko launay, Gino. Pasensya ka kuman ka nagitinar aramid ko iti kalabas. Kaya't kun nga ipamaysa ti imatang ko kan ka. Agyaman akan ka, Gino. Katagkidawak mo't iti pamakawan iti naaramid ko kan ka. Naaramid ko ti kasjay. Gapo iti nalaos a panagayat ko kan ka. Saan ta nalagi pang tinapalabas? Tinapatag kita, kat timasakbayan. Gino, agriing ka. Nagsakitan ti tiyan ko. Aganak akon. Anya, mabit lang nga rod. Isaganak tilugan. Kan ringat ni mama. Nagsakit una yan ti tiyan ko. Kasladyak kabalan nga ibturan ti sakit na. Mabit lang. Anay ko, mama. Yakon kabalan nga ibturan ti sakit na. Ay, lumaban ka, iha. Gino, pardasang nagpataray. Napardasan ti panagpataray ko, mama. Amangan no madisgrasya tayo. Diyos ko, tulungan niyo ko mati anak ko. Mama, nagkararag tayo. Yuwan. Ay, Diyos ko, naawananan iti po ti asawam, Gino. Ay, sana mabalin nga dadakas ang mapasama kiti aginak, mama. Ay, Gino, talagam ti agmaniho. Naskan ang malisamput ko iti ospital, mama. Mama, madanaganak. Sabay ko mata makalasat dagiti aginak. Agkararag ta, Gino. Patyo ka sana baybay anti Diyos ti anak ko. Basta napas naglakit iti panagkararag ta. Sige nga rod, mama. Mapanak iti chapel daytoy nga ospital. Agbati kayo pa'y ditoy. Tamangan no adda kasapulan dagiti doktor. Sumublat kayon to kanyak. Inton malpasak nga agkararag. Diyos ko, pangaasi ko kuma. Tasan nyo abaybayan ti asawak, kanti anak ko. Aklunak akagurak ti inaramid na kanyak iti kalabas. Ngam nasursuro ko nga ayatan ti asawak. Ita ka di pa'y ti pan nakapukaw ko, ta nasursuro ko nga ayatan. Agpakpakasiak, Diyos ko, tulungan nyo ti asawak.
Kayat ko asubadan dagiti kinasayahat na kanyak. Isu apa nga asiyo kuma. Tasan yu kumang ipalubos nga dadakas a mapasamak kadakwada. Agyamanak, Eloisa, tanakapuot kan. Katagyamanak, tawan ti dakas a napasamak kada kayo kay ni baby. Gino, nagrigat kayam ti aganak. Kunaklakit ti numatay akon. Kunak numadusa akon. Gapoy tinaaramid ko iti kalabas. Pakawanan na kuma iti nagbasulak kan ka, Gino. Lipate mo tinapasamak iti kalabas, Eloisa. Sika itan tibiyag ko. Kat jaklakit di ka baala na mapukaw ka. Agyaman ak, Gino. Awan umasping iti kinaragsak amarikrik na kita. Agyaman ak. Tanasursuro nakmatlaangan nga ayatan. Pagyamanak unay iti Dios, tanakalasat dagiti aginak, Mr. Lonely. Masursuro gayam ti agayat, nang runa no nasingpet ti maysa a tao. Tuy pagayam mo, Gino. Agyamanak pagayam Gino iti daytoy apakasaritaam. Kat ti makunak, sapay lakuma, taagtultulo iti panagayat mo iti asawam. Isu ti babae nga indatag mo iti altar. Isu arumbang laeng nga ayatem. Akas iti panagayat na ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged iti nagana Gino, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.